conciencia medioambiental é un dos piares de Amicos. Por iso, neste Día da Terra, queremos compartirvos unha parte do labor que facemos para coidala. Os nosos activistas medioambientais, como os traballadores e traballadoras das ecobrigadas, realizan labores de conservación de ecosistemas terrestres e mariños. Realizamos o desbroce do terreo e seleccionamos e podamos as árbores naturais desta zona. Para evitar os lumes E para crear un bosque autóctono con diversidade de especies. A presencia del bosque axuda a axuda a sujetar el terreno para evitar las inundaciones. Carballos, pinos, acacias, que es una planta invasora. También puede haber pinos mansos, silvestres y con piñones. Unha acción que se complementa coas dos nosos asentes que sensibilizan, protexen e, sobre todo, coidan do noso planeta. hai que coidar a nosa terra porque é o noso fogar. O que facemos importa. Así coidamos do noso. Cuidamos do noso. Así cuidamos do noso. Un ano máis, en Amicos, seguimos apostando pola discapacidade como motor de cambio e o mostramos a través do coidado medioambiental.